Продолжуваме понатаму со Слободен печат. На моје огромно задоволство денеска имаме гостинки, 3 дами од Нови Сад, специјално тука за сите наши гледачи да најавиме нешто што ќе се случува следниот период во Скопје и во Македонија. Они се харизматични, секогаш весели, позитивни, супер талентирани. Денеска тука ги имаме Фрајле. Добре дојдовте за Невена, Наташа, Јелена во Слободен печат. Добре дошле. Драго ми е што денеска сте тука. Јас веќе ви спомнав и веќе сигурно знаете дека имате многу фанови од Македонија и многу добро знаат кои сте, меѓутоа ајде за оние кои што не знаат некои деталчиња, кои што можеби ги интересира, да спомнеме за вашите почетоци. Значи, прво, зошто Фрајле? Името. Ja moram stvarno da kažem da imamo veliku publiku u Makedoniji. Baš sad kad smo dolazili kod vas u studiju, sreli smo jednu ženu, dolazimo na koncert, tako da svesni smo toga od prvog dana i mi volimo Makedoniju i mislim da je ta ljubav i ta zaljubljenost uzajamna. Imamo vernu publiku i to je bilo od samog početka. Počeli smo pre 15 godina, ove godine slavimo 15. rođendan, mislim da smo. Ušte malko pomali smo. Sad smo najbolje, najluđe, pune energije kao što to u 15. godini biva. I kada smo smišljali ime benda, hteli smo da izaberemo neku reč koja će da karakteriše se radi o ženskom bendu iz Vojvodine. U Vojvodini Frajla znači gospođica, dama, tako da je to bila odlična reč koja će da nas karakteriše i evo, 15 godina smo tu. Баш ви соодветствува на она што се дами, кои што се секогаш позитивни, кои што се представителни пред публиката и она што е најважно, прават одлична музика. Сега, чија беше идејата? Знам дека Невена и Јелена уште од мали, Невена од 11 години свири гитара. Како започна соработката? Како се споивте? Pa, to je bilo 2009. godine, gde je baš bilo zvanično spajanje i pravljanje benda, ali pre toga smo mi, poznavale smo se sa muzičke scene iz Novog Sada i odlazili smo jedni drugima na svirke, na nastupe. Jelena i Nevena su tada imale svoj band, Big Sisters, koji je to bilo davno, znači to je bilo stvarno, to je 15 godina. Ali divna je to istorija i tada su bili jako popularni, naravno, klubovi i u Novom Sadu i u Beogradu i onda smo se mi tako nekako spontano smo se sastavili i otišli za Crnu Goru i to je bio presudni trenutak kad smo odlučile da ćemo da napravimo autorsku priču od naše priče i kada smo i doneli odluku da se zovemo Frajle, da se ne zovemo Dream Girls nego Frajle, to je bila dobra odluka. I to nas je negde odredilo i čak muzički mislim da nas je odredilo samim tim odakle smo, da to prati neki naš vojvođanski zvuk i tradicionalni zvuk koji se prepliće naravno sa onom muzikom koju smo mi slušale, to je i pop muzika i sve to spada u pop, ali sa primesama onoga odakle smo. Така. Авторска музика имате многу, 6 албуми студиски позади вас? Pa 7, evo sada 7, imamo jedan live album, ajde mi ga isto računamo. Pa da i to je album. Sada u studiju snimamo 8. album. Publika je već upoznata sa jednim delom albuma koji je izlazio od 2021. godine. Tu je pesma Tamburaži koju znamo da se dosta sluša u Makedoniji. Moje duše, duša, neka gorim, Panonsku mornaru. I tu je već 5 pesama koje je već negde publika zavolela. I evo još imamo 5 pesama koje sada krajem februara izlaze. Neki novi zvuk. Imamo super ekipu sa kojom sarađujemo. Tu je Vojislav Aralica kao naš producent koji radi jedan deo albuma, Mahir Sarihodžić koji radi sada drugi deo. Gledale smo da sarađujemo sa raznim umetnicima na albumu, čak i inostranstvu. Imamo saradnju koja će isto izaći s jednim bendom koji je iz Španije. Biće tu sa umetnicima iz celog regiona, sa makedonskom jednom zvezdom velikom, da. U pitanju je jedna, reći ćemo, u pitanju je jedna pesma koja priča o prijateljstvu. Imali smo želju da sa pevačima, sa zvezdama iz svake zemlje u regionu da otpevaju jedan deo, tako da je zanimljivo da na toj pesmi će biti 8 pevača. Bravo. Što negde uvek se nekako odluče
kolege možda za neki duet, a mi smo, ne znam li kako... Oktet, da. Mi smo eto pozvali sve prijatelje, sve prijatelje iz koje poznajemo i naravno tu su neki, mi imamo jako puno prijatelja, ali nismo mogli sve da stavimo u tu pesmu, ali negde smo želeli da donesemo duh iz svakog kraja, iz svake zemlje i da ispričamo jednu priču o prijateljstvu. Eto, to je nešto što je novo. Ние имаме историја заедничка, така да некако се чувствуваме енергијата на сите оние балкански народи кои што се, така да не ме чуди таа соработка. Сега, кога веќе споменавте македонски автори и македонска соработка, на третиот албум имате кавер на Тоше Проевски. Што е она што на концертите кои што ќе ги најавиме, едниот веќе распродаден во Филхармонија на 16 март, вториот 15 март веќе може да се набават билети за него. Што е оно од македонски песни што ќе го отсвирите? Може ли да ни откриете на концертите? Што може да очекува македонската публика? Pa mi volimo da iz svake zemlje ponesemo suvenir, a to je neka pesma. I mogu vam reći, jako je teško, velika je u stvari odgovornost uraditi neku pesmu, pogotovo kad se radi o tako velikom umetniku kako je bio Toše Proevski. Nama je jako žao što se mi nismo sreli. I da smo se sreli, mi bismo sigurno nešto snimili, uradili. I onda na taj način smo hteli da sačuvamo kroz tu našu obradu Vokosi da ti spijem. Ima još jedna pesma Jovano Jovanke, koju smo također veliku odgovornost uraditi. Tu pesmu su otpevali svi najbolji pevači i prosto stati pred makedonsku publiku. Makedonska publika vam je sama muzika i ples Makedonija generalno. I stati i nekako otpevati, uraditi aranžman i pokazati a da je nešto drugačije, a da je opet sačuvano ono što je htelo da se kaže. To je velika odgovornost. Mi smo uspeli i sa tom pesmom, publika je stvarno odreagovala i mi tu pesmu nosimo i u druge zemlje. Tako da će to biti definitivno na repertoaru. Naravno, naš novi album, stare pesme i jedan koncept pomalo drugačiji, jer smo mi sada ustale sa stolica i plešemo. Da, sa našom rediteljkom i glumicom pripremamo u stvari i da vam ispričamo šta je bilo za svih ovih 15 godina, neke anegdote. Mi jako volimo da pričamo sa publikom. Tako da uz pesme je i to nešto što publika može da očekuje. Znači, kina cijela prikazna. Da, ali makedonska publika isto poznata što pevaju 3 glasa i nema tu zezanja što se muzike tiče, tako da smo mi spremne, onako potpuno odgovorno da dođemo, stanemo i da kažemo evo, ajde da pevamo sada zajedno. Кога веќе споменавте 3 гласа, кој ги прави хармониите? Заеднички на песните? Aha, pa da, zajedno radimo to. Naravno, to su posebne probe na kojima mi odlučujemo šta će ko da peva, šta najbolje zvuči i tako, jer stvarno i jeste posebna stvar za nas napisati, da mi same sebi napišemo pesmu da je baš za ovaj koncept. Znači da je dovoljno lepo i raspevano, da imate 3 glasa, da sve to lepo zvuči i da bude u nekom našem maniru, da bude harmonično. Tako da imamo i probe, naravno, i dan danas. Jeste se. Da, kako ne. Сега, мора да споменеме за оние кои што не знаат. Вие, по професија сте нешто сосем друго. Иако се занимавате со музика долги години, имаме психолог, имаме професорка по француски, имаме екологист. Министарство. Да, цело министерство. Да. Сега, не останува време да се занимавате со тоа што сте по професија, меѓутоа, оно што е интересно и што Невена ми го најави пред да го почнеме интервјуто, е тоа дека се занимавате со некои споредни проекти кои што се можни интересни. Ајде малку за тоа. Da otkrijemo. Da jeste. Negde, mi smo umetnici i kao što su već cure rekla i kompozitori, tekstopisci, jako volimo da stvaramo i da radimo. Tako da umetnost je jako široka. Jelena je 2021. godine napisala autobiografsku knjigu Kako sam postala frajla. Nata je ove godine otvorila jedan svoj solo projekat, izbacila je svoj singl. Stranac se zove. Da, i a Nevena je producentkinja kabareja Kako sam ostala frajla, tako da svaka od nas ima neku svoju ljubav. Nevena jako voli režiju,
To je zanima pozorište i to sve voli da je iza, da ona diriguje. Ja volim naravno još nešto i da pevam i da pišem neke još pesme koje nisu samo iza frajle, a Jelena isto tako piše sada drugu knjigu i piše isto tako za druge izvođače. A možda ćemo otvoriti neku školu, ja sad ne znam. Pa da se prenese to. A isto tako spomena da kabareto, ki možemo da ga vidimo i tuka, Neli? Pa kabare je rađen po Jeleninoj knjizi. Tu su neke dogodovštine koje smo sve mi imale svih ovih godina. Napisan je scenario na osnovu te knjige. Priča je o 3 devojke koje se zovu Frajla Lajla Band. Glume 3 glumice novosadske, Višnja Obradović, Slavica Ljujić i Sidora Vrlček. Šta se to njima sve dešava na putu i pokazuje se u stvari ona druga strana medalje. Iako je komična priča, vrlo je duhovita. Devojke pevaju, u kabareu su naše pesme. I priče neke, jako interesantno, premijera je bila i u Beogradu i u Novom Sadu, bila je u Sarajevu i uskoro će igrati devojke i bit će naravno igranja i u Makedoniji. Tako da ćete moći da pogledate jednu priču iz show biznisa, ali iz jednog drugog ugla. I šta se tu dešava ono lepo i što je manje lepo i jedna velika ljubav prema životu, prema muzici, o prijateljstvu. Nije samo priča za žene, jeste da je u pitanju ženski bend, ali mislim da će se svako i muškarci, bez obzira koliko imaju godina, pronaći u nekoj priču o životu. Šta se sve desi na jednom putu do uspeha. Да, тоа е една интересна, различна приказна, дефинитивно, која што секогаш ја интересира. Публиката секогаш ја интересира и тоа позади што се случува, иако како што велите има и убави и неубави моменти. Меѓутоа убави да се раскажат секако. И сега јас сакам се да прашам, не е многу долго времето, ама сакам се помалку да споменеме наградите. Значи имате многу награди позади вас, фестивали, сето тоа. Значи сакам интимно да ми кажете, не награда како награда, што е лично за вас најголемата награда? Nagrada je publika, nagrada je vest da je prodat koncert u Skoplju i da smo otvorili drugi koncert. Koliko god kada dobijete tu neku nagradu, to je jako lepo da vas kolege priznaju da je novinar. Mi imamo i od novinara nagradu, imamo nagradu za najbolje spotove, najbolje pesme. Imate i makedonska nagrada, Zlatna Bubamara? Zlatna Bubamara, da, apsolutno. I nakon te nagrade, u stvari su pesme i postale, došle su do ljudi. To je najlepša nagrada, taj aplauz. Najlepša je nagrada da ljudi kažu da kada su bili u koroni bolesni, da su naše pesme njih dizale, da smo mi kroz muziku u njihovim i lepim trenucima i one manje lepim da probudimo, da ih vratimo u tu neku sreću i radost. To je stvarno najlepša nagrada. Vi kada vidite da su deca počeli da devojčice sviraju gitaru i da gitara više nije muški instrument, da pričaju jezike, da su možda neke iz našeg života, da su se ugledali na nas, neke lepe stvari, to je najlepša nagrada. Jer nije samo tu muzika, nego prosto taj celokupni uticaj koji mi već 15 godina imamo. Meni je to lično najlepša nagrada. I taj aplauz i 3 bisa, da se 3. put vratimo, nema lepše nagrade. A se vraќате секогаш редовно на бис, нели? Да. Više puta, da. Да. Добро. Интересно оно што го прочитав како податок, а не сум го слушнала од вас. Мислам дека го имате кажувано. Во врска со тоа, каде сте настапувале? Манастири, болници, излог. И оно што беше интересно е дека сте имале настап во авион на 10.000 метри надморска височина. Како се случи тоа? Какво е тоа искуство? Pa to je iskustvo iz mladosti. Da, naravno, s početka karijere smo mi bazirale naše nastupe na akustici, pa smo samim tim bile i mobilne u našem nastupanju i bile smo stvarno spremne da na svim mogućim mestima nastupamo i na 10.000 metara i na hidroelektrani, i u izlogu, i u vrtiću, i u manastiru, i u staračkom domu. Generalno, to je prednost kada imate gitaru i kada imate svoje instrumente sa sobom i uvek možete sa sobom da ponesete lepo raspoloženje, atmosferu da napravite i to je nešto što nas inspiriše, što nam je izazov i što nas nekako prati. Mi volimo da nosimo tu radost sa sobom i veselje gde god da smo.
Супер. Да. Ајде за крај ќе повториме уште еднаш термините, значи 16 март распродаден, 15 март još malo ima karata, požurite. Да. 13. Bitola i 17. Strumica. I Така bit će još gradova, tako da super. možete pratiti tamo na društvenim mrežama da potvrdite gde smo Супер. još. Јас си посакувам многу убави концерти. Hvala. Сигурно ќе бидам дел од публиката. И уште многу успешни проекти, албуми, настапи, да се гледаме само за убави работи. Ви благодарам на гостувањето. Dobro večer, stari dobri tamburaši, žena koja sama pije, to vas plaši, priđite. Zvuk violine šapuće ime, laku noću reći vama, kada svane, još sve pesme naše nisu ispevane. A za kraj srce nek plati koliko košta zaborav.